Ka jingnang purstet jong ki kams new kams me hapo gejela kelenang ya jia nang kapor syakapor bat ki babun gila syak tu syak lute dak jingdon jong ki nong tu bat ki nong lute ha keleng kam tam ha ki jaka balong yo bat ha ki por men henne kesngi kata ha ka ar pulai tare ku bana jelle war jar ar puar weu samla ola lai thau na ka jingdu nong bat ki jingja ka bos ngosi ha ka ba arngut ki runar nong tu ki ba lese gil ap thong lupa yu kat baudang rung hapo ka State Bank of India ha amjok bernihat hari boy district kila keni bat patrong ya ka pela pisa jongu hadin bolomi nampang kini kirunar kila panon kam da ka baik pulsar ka padon yaw registration number AS khatlai M khandai not Henryusan da ka bayaj na jan jongu bat temu ban keni ya ketika pela pisa jong teu briu pedang mi nampang Katkum ka khobor ka balayo lum layo jing tip bau samla sahil zaman pasa obadi unong shnong jong ka shnong amjok bernihan ulalej bansei pisa napo ka SBI Bank ha amjok bat hadin bau lami na ketika bang kat bau dang yai lenti lawan sendet ka wei ka thuk thuk ka balashong laki arngut ki briu ki bomla ban itu durkhmat bat gila persyang ban patrong ya ka pela pisa jong neu samla henry da ka jingi khun tenge kite ki briu kim syam layo ban ra ya ka pela pisa jongu henry uneu samla ulaman saw malumala ha ka jingi khun la yoru yak jing tip bahadin kane kita ki beri kila pet bak syagi benta jongga sinong khat san mer baruneu somla dak jing rap jong ki parlok kila thong yak te thuk thuk bat lap ha khat san mer bat yo ban bat ru yo wei na pedeng jong ki te ki runar henry wei pat ula yo pet dak jing rap jong ki wei pat ki parlok ki bawan dak wei pat ka baik dominar Yau te runar la aidino aharan kat ka baik jong u syagi bor pulit jong ka bernihat police outpost ban le ya ka badon kam Nagliang jong ginong yalam senong ka amjok bernihat kila penpau bokum kini jingja syak rong pisah ha kirunar kila juja na kapor syakapor ha kene kathany bernihat ha ka bakla don ru kejingja ka ba wei briu ladu ya kepisah hadu ar laktam na kejingja kini ha kene keju karukom Nagliang jong kipor senong kila dawa na kibor ki bedai pej ban simkhia mardor halor kini jingja ha kene kathany bernihat Oi, oi. Dari apa tu? अभी तो बर्बाद जा रहा था ऑन फुट तो हम बाप को फ़ोन कर रहा था कि हमको लेने आओ बोल के तो वही टाइम में कोई आके मेरे सामने पल्सर 228 स्लो किया तो हम सोचा कोई दोस्त है मेरा तो हम ऐसा घूम के देखा तो वो बैग खींचा मेरा बट वो नहीं सका खींचने के लिए तो वो टाइम में वो बैग छोड़ के हम लोग का एक बस्ती का रास्ता है वहाँ से घुस के निकल गया तो वो टाइम में ठीक ही हमको एक मेरा दोस्त मिला उसका पास स्कूटी था हम बोला चलो एक बार चेक करके आता है आगे जगह शायद मिल सकता है तो हम गया 15 माइल तक गया पंजाब नेशनल बैंक में भी एक बार देखा कि कोई पल्सर होगा नहीं का तो नहीं था ठीक 15 माइल में गया तो वहाँ एक मिला हम लोग को पल्सर तो ठीक वहाँ में रुका था तो वहाँ में रोक के वो लोग का बाइक था वो बाइक पकड़ने नहीं सका वो लोग खुद का बाइक तो वहाँ से वो लोग का ग्रुप था 2 जन और डोमिनार में वो लोग डोमिनार में उठ के आया और मेन रोड में ही वो डोमिनार रुका वो जो उसका साथ एक था वो उठ गया बाइक में लेकिन वो उठने नहीं सका तो वो टाइम में वो वहाँ से भागा तो वो टाइम में मेरा ये दोस्त था ये लोग के पास गाड़ी था तो वो लोग का हेल्प से हम लोग उसको पीछा किया वहाँ में उसको पकड़ के पुलिस को पकड़ के पुलिस ये हादसा कहाँ में हुआ था? ये हादसा हम लोग का अमजोक में हुआ था जब स्टेट बैंक से कम हम लोग का थोड़ा बस्ती जाने का 3 मिनट अंदर में हुआ होगा आप कुछ थोड़ा स्क्रैचेस हुआ बस उतना ही ज़्यादा कुछ हुआ नहीं खबर हो रहा है हम लोग यहाँ में कंटिन्यूस 2-3 दिन बाद आपको सुना ही मिलेगा किसी का पैसा छीन लिया किसका एटीएम से पैसा चोर करके लेके गया वो होते रहता है लेकिन आज जाके उसके पास और 3 जन है 4-5 बार हो गया इधर ऐसा यहाँ पे होते रहते लेकिन मतलब कभी भी पकड़ा नहीं मिला था ये फर्स्ट टाइम हो गया मतलब पकड़ा मिल गया इन्हें इसका लिए ये बहुत अच्छा हो गया नहीं तो बहुतों का किसी का 4 लाख किसी का 2 लाख किसी का 1.5 लाख ऐसा करके पैसा चोरी तो ये आज पकड़ा मिला बोल के अच्छा हो गया नहीं तो ऐसा तो हादसा होता ही रहता ये मेरा क्या कलाजा bunsun musim berang ladon meeting berdiskusi ngari sekretari sulung yang kambo last meeting bangidon berdi DC hatu por ngalapan pau ya kan ka jimsiam jungi hangne man ka por sa ka por complete ang wasin nungko kan kelas kalaja man ka por kan nang ta kini ki bisa ru bahasa kiri lade bahasa tu indi ki bisa nak baru spa lade ini papli ki kena samla ki badu kidang susdang mentah ban kama ya ka jingim lajo namta ka jingim lajo teman kapor kini kena kila jak ki ubri tang neru idon so wi ru kena laja kumuni ru senra laja bun sini ki ki tingi la ong ki disiru atau meeting ba subha ban island jingi ki bor pulit hang tu kamtam ka area jungi kala don bank hang tu natu amjok tang apa amjok idon sau kali di bank borbay hang tu
Katugas stress amjok hadu burbin boro gide gibang sudan begitu gibang office sudan te damdam ki pulik pat itu kini kinong tu kiyo kabu pensi te na ngaliang jompi na ki media boro ngai kapat na ki snong boro ba segi bor halor ba soba ban ailem ki pulik ini ban abang tu arpusaw kanta ini gini ada ya kini kumjija dan syakmat publik